kumsang ni som pariat June ni som pahnia khan US President chuan melma a loen kumkhwa to tu North Korea hruai tu Kim Jong Un chu Singapore a inbiak na hanei puya hemitrum hian khovel chuan thua alo hriat to thin chu atak nge in a hmuveta a chu North Korea hruai tu Kim chung ko ven him na thok tu Supreme Guard Command te ania Singapore a hian an hruai tu lir thei chuan na hual hian lir thei tlan rualin mi som pahni borvel chu an tlan ve ani kha akum lea America President hian North Korea chu a han tlo lea President Tranglai zinga North Korea leilung rap thei masaber ani zui ta bokane kumsang ni som pasari thlengka chuan North Korea hian CIA le South Korea Intelligence te chuan an hruai tu hi ti hlum tumin an bei thin niin an soi cham chia chumi lo ven na chu Supreme Guard Command te hian tlingzau takin an lo thok to thin tin an puang chuak dum renga Kim chung kwa hi khovela ram hruai tu zinga chuan ven him thatber pol an ni tareng bokane Supreme Guard Command hian ming anga khop mai Unit 963 tite Escort Bureau Guard Command Guard Bureau le General Guard Bureau tite in an soi thrina Unit 963 phei hi chu North Korean hovin pakwa hi van nei na ninan ngaya pakwa ba ka paruk le pathum bel hi pakwa ania van nei na thua ni tina te po ani ome kumsang kha zakwa somli paruka tangkhan heaven himna na thok tu pol hi din tran ania kumsang ni somni thleng hian General Yun Jong Rin chuan akai hruai na hi athokane Korean Indolai Khan Guard Command hian anrama choimoina sangber Heroes of Labor dong thei hi mi somsari pahni lai an lo nei to a chuti khopa sipai thale chungnung omkhom na chu ania kumsang khajakwa somsari tanga kumsang khajakwa somko chho thleng khan anrama thilti theiber anghiala ngai thin State Security Department chuan anen kol thrina mase North Korea a rorel tu pahnina Kim Jong ila Kim Jong Un pa khan pai thak tumna voiduai lo ato hnuwa ama ven himna hi athak danglamta a State Security Service Officer engemoza tabana bodyguard zahni borvel alaluta a sipai chakna hnuaya omsiin sipai hian thuero chu annei vak lo thungane Supreme Guard Command a hian thokpo antam khop mai mi singkwa sanga atanga mi nuai khatle sing ni borvel nitura ngayania an hruai tu Kim chung kwa te chu kongeng kima veng him hne tur khop pane ven him na hi an ulukin an huam zautir boka an ram hruai tu veng tu te nisi in sakna thok ta hlau te in ngak te ba ka IT lama an ron le an ko thin te chutiang na pen le thok chu atam zo kane Kim Il Sung aro relai khan afapa Kim Jong Il nen hian bodyguard hi section thranin anei thrina tuna rorel tu Kim Jong Un hian asan pa in anei venge apule apate veng him tu hi asui fin ta te ro chu achiang lo thungane an hruai tu omna borvela chau hian omlovin mun hranga anin zar phartel boka an khopui Pyongyanga atamber chu anom thunga Kim chung kwa mai ba ka hian ramven himna lama tepo anin rol boka athok an tambok nen in dai zai ve ang reng tak chu ane hetila hian Kim Jong Un a bodyguard te ro chu abul hnaya hian anom reng thunga an hruai tu veng him tur hian an nun na po hlan ngam tha niin sipai hruai tu lok ti lova chuan Kim Jong Un abula silai pai thei om chun ania an hruai tu vena tan hian in biak pona le silai ba ka hian ral thua menge anin chhop ti che chu hriat niloma se atul huna manturin Russia siam ral thuam changkang tak an nei ti ro chu achiang thungane North Korea tanga South Korea lama tlan cheta Supreme Guard Command hlui Lee Yong-guk soidan chuan hepola luhi North Korea chuan thilhar berpol ani hialome anlak thar tur te chu high school zirlai atangin an thlang thina school a hian sipayanga injir tirna kalpui thinin high school a phei chuan training po engkim an nei vek to thina ne
he pola lu tur hi chu pianin khai thlinal tak mai le alang theilaya ser nei lo an du masa a chu tiang chu an paltlang ani poin an chung ko din mun chu an en le ta thina ne South Korea hian in clear rana hi songbun hantia sumle pai le ramtana rin nom na mangin anin clear tlang puya an chung te zinga an ram zalen ma a Japan lo pui thina mo communist ani nuwa South Korea a lut te mo anomani chuan ramtana rinom lova ngai ania chung kwa a seilian te chuan Supreme Court comment a hian mun an chang lawane an lak tharte reng chuan training how tak an paltlang thina liong ko ka soidan chuan an taksa ti chel turin tail cha thaleng long tak chu an tau ke thina anoma granite dain tubovin an ron chukea kutzung tang khachawa bulb ti ke te chu hlen chhuwa turte ani bokane hetiang training how tak hi an hruai tu veng him tura an tlak lo en chinna tan manania silai ka le in sualte chemvom le tui hleuba ka ral rel atanga parade te thlengin an JMM theina turin training an dong bokane in sualdana hian taekwondo anjir tel thina li chuan ahman tlak vak lo nina soi an training how tak tham tak te chu in dona ta na han man tang kai tur chi anilem lova ma se an hruai tu ta na rinom tura in cherna ani ma zoka taekwondo phei chu in ti phurna satlia mai niin anga yane heba ka hian kim chung kwa chu pathian te naw a trafilor angin an rila pathian anga an biak deuh tho theina turin an thluak an suk sak thina ne pathian ang hi chuan an rami pui zongjong in ngai ma se Supreme Court comment te hi chu rin helna nei hau lo khopin an siam ta thina an pian chan chu an hruai tu te ven hima atulani chuan an nuna po hlan mai turin an zirtira an pathian veng him tur chuan thei top an chhuat tak meu ome heti chung hian bodyguard te hi chuan nun ral muang an hmangai lo thung an hruai tu ven himna hian an telani to chuan ina hon an phallova an chena tur mun big siam sakin tanina khungang mai hani thina Kim Jong Lia hun lai tang to khan Supreme Court comment a hian en thatu anin phum rutoa an hruai tu ta na rinom lova an thriat reng chu ti hlum an ni lo vek chuan rim taka na thok tura tanin lama khung thin ania chu wangin en thatu te hian an chungchang chu engtin nge an soyang ti lungkhama wangin ha dam takin anom ngai lowane heba ka hian guard comment te hi sipai chal lang deuh te en thatura tir chhuwa te po ani thrina in pai thak tumna le in phia ruk na vengin in biak pona le intelligence lamthila po anin rol thuk le bokane Kim Jong Un pa Kim Jong Il phei kha chu hruai tutlak lo nun chia le nun rong ami zia hrilfia har tak tia soi thin ania achang le rang ka chak ka sema achang le astray an lo man trom wangin ama veng tu te chu ati hlum mia du boka ven him na ai main abula om shrim hi hre om jok tura ngayane Kim Jong Ila veng tu li hian afapa Kim Jong Un chu apa ai hian alana sa fe jok niin ala soita deuh le ngala Kim chung kwa ro rel tu pathum zinga chuan a hlau omber ni nangaya athu neina dal thei tur chu atha tir mai zela wangin ama thlop tu te poin rin omna nilovin hlauna wangin anzui ni na soyane engpon ise Kim Jong Un hi a bodyguard te chuan lir theya a chuan an hual vek thina keya kalle akora antang hal thin boka ven himna hi an kalpui thahle ni turane a hre chiang deuh te chuan fanghmir tak ngial poin apal tlang zo lowang anti thina ne hetianga a inventir chan hi the great successor jiak tu ena fulfill chuan Kim Jong Un hian clini su talem channa in the line of fire ayana trangin a ching ve nina soya John F Kennedy kha an tha tum khan ama veng tu te chu alir theibula hian antlana hei hi ven himna kalpui dan tura angai ta ni ye atia akalna pianga inventirin alir thei hi silaya ka tlang zolo ahmangem ni ti zo na te po apiang ta ne Singapore in biakna anei trum khan an film khur khop mai
Kim Jong Un a in thir na tur bik liaw liawin ekin hnu son thei anin chhop niin South Korea media lam chuan an soya ai kha lo zuya a hrisel na thraim ti te DNA manga ama chui theina tur chi rang rang a hnut chia lo na tura anti ania in thir na omsa manglovin ama aronin todel ngal thap zela hei hi guard command hlui South Korea lama lut tabok Lee Yon Keol chuan anem nget ve chi abokane hebaka hian a eitura tura omem ti te aveiwa na te abung rochin felatanga adam doi eitur te thlengin endik ania Supreme Guard Command hian ama thleng tur hrim hi chu uluk takin an ngai tua sak vek bokane